marogere Jesu, marogere Jesu, marogere Jesu, marogere. Irita njira ya kunyitanira na muciĩ muingi wa Murang'a na aria othe mendete nyimbo cia Kamaru. Batoni ya ateti kuma ng'ongo itiganite ni kinyire Murang'a kuugira Joseph Kamaru horo. Ndumiriri-ini ciao mahanire ta meguthomaga handu hamwe tondu gutire utana kungũĩra uini wa Kamaru na njira ĩmwe kana ĩngĩ. Tuko na ushahidi, he was a great mentor. Waimbaji wengi walikuwa mentored chini yake. Tumepoteza mtu ambaye amekuwa anaunganisha Kenya mzima. Yeye amefundisha watu mambo mengi zaidi. Nyimbo zake zilikuwa zingine za ukombozi, zingine za mapenzi. Mzee Kamaru hakulea tu jamii yake. Tumeona hapa mbele yetu vijana wengi ambao amewashika mkono na wakawamenta, na leo hii watumia hicho kipawa kuendelea kututumbuiza. Na tondu mathiko maya matabanĩirio kaunti-inĩ ya Murang'a, uteti wa maĩ ndũnaga tuno-inĩ twa ateti aya. Ateti a Murang'a magĩkaĩra President Uhuru Kenyatta na kũmũria amahe maĩ. You've guided us well. We will sit together. We will be invited by your CS Chelugui, and we know we will be able to sort out our matters amicably. Governor wa iria augĩte bara yao yumanĩte na nyoteria mũingĩ wa Murang'a ũrĩ nayo na ĩngĩninwo mateta mao nĩ mathira. 30% of my people are short of water. Na kwa sababu rais na naibu wake wako hapa, mimi namuuliza kama vile mtoto anaitishanga baba yake maji kidogo tu, tafadhali tuwei mai. Uria mundu wa Nairobi anyotagwo na wa Murang'a ni anyotaga kana ni atia ithe tiguo no ni kwaraniria andu maranageria tiguikaneria ciugo ngathĩti-inĩ ati no kwaria muno gukira uria ungi kana ni atia ne guikara thi tugacira na tukamenya uria tugwi ne ndakena ni uguo waiga ndaiga A1 ningokorwo metha-inĩ iyo tiga gucakaya Kamaru aria mauma mathiko-ini maya ni mainukire na ndumiriri ya urumwe thutha wa Atongoria kuuga urumwe wa bururi noguo ungiutwarithia na mbere. Yaliyopita si ndwele, tugange yaliyomo na yajayo. Leo tunaongea lugha moja kama Wakenya ili tuweze kulenga mambo ya maendeleo ya Kenya. Sio mambo ya 2022, hiyo itakuja na itapita. Hii ni Kenya milele na milele. Hii ni mwanzo tumeanza. Na vile Raila amesema hapa, tukasema ya kwamba lazima tuketi tujiulize ni wapi wananchi wa Kenya na viongozi haswa wakaanza kubishana mpaka tukaanza kuona umwagikaji wa damu, uharibifu wa mali ati kwa sababu ya siasa. Kamaru athikirwo gwake muciĩ gĩcagi-inĩ kĩa Muthithi thutha wa gũkua arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 79.